berlais pak sapua. Galak mena mapai bagi on. Galak mena mapai bagi on. Galak mena mapai bagi on. Yangin yalek diusyaying jamudra. Bayaro you try can run hallelujah. Bayaro you try can run hallelujah. Bayaro you try can run hallelujah. God manginan diusyaying jamudra. Kohimen ko para indagasngi kabalang karake yagasngi borom jongo Jacob apostol gidwai lemba gajing aside lem jongo nagabinda gajing tumo jongi baro gidwai ro nagabinda baro kibadon ki kerteng Jacob James ba Jacob kilang kaju tongi don ki father ki bangi tu don ki himen ki para jongi kibadon ki kerteng Jacob ginaman rai ki baro mangi dwai hakane ki ukerish bakui ha kerteng upa barukon barumen sim bakuit amen kajinga e jongo trai jongi Jesus Christ par kajingi jongo blai lem par kajinga sulak jongo men sim bakuit kindon rankad bat pi barong Ringkad Bakiro. tongit sangesh por ban kuslai halaka donut kamen sim jongi halor ki pop baro ki bangilale gilong gidom pop gilong ki paduna harukam Henry Jesu unang isuneng yangi lembaga jingai bor jongu haki apostol ben map iki pop ai baga bor Jesu nang traikam halo jongi baro lembaga jinga asylum jongu Jacob apostol bakui Kodrai Jesu sait kudiangi dagas namba kardor gajame na kinigi pop baro ki bangilale nga palam o play badun bor baro badhapi ko himen ko para bangalale pop shibune dagi jimper khat dagi tin dagi kam dagi jingle klet dagi jingle parajanga dagi jingle parajanga dagi jingle parad bakrao bejanga namar kata nga karpadi kamaria bakui Kabayaisa kadri soti yaki angel bat kiri koi badia pi ko himen ko para banduai na gabinda jonga ha utrai ublay jongi ublay badan board bar awini sane yangi badandala ma pigi pop jongi unialam yangi shaga jingi mbam jikut amen utrai to isane
in near Duwai. Duwai Nagabinda Gijing the Shimet, Nagabinda Gijing the Mujanga Perte Barok away, Nagabinda Sukasai, Nagabinda Jing Roy Jing 8. Koblay Badan Bor Baroba Imjunam, Mayubela Penkandang Yaki Soning Kong Jungi Apostol, Dagasnam Jungu Jacob Akuit, to Aingi Karpat, by Yakabalang Jame, and Pinskem Dak Jingia Mater Jungu, but en Pinsnine Dak Jingada Jungu, Dautrai Jungi Jesu Chrisukun Jame, Ubayim but Sensha Renkat but me, Haka Jingalong Kaway Jungamin Sim Bakuit. Ublay Junam la Junam. Amen. Kajing puli benengkong, kajing puli nagasithi baar upalus pukut Shakikistan hakorin. Ko para. Idon ya kane kaspa haki kiu kendau kenang ban pensyai baka borba kawan na ublay nangi ngila sya penjenjar harukom henrei ngimshem ngaulanot ngidap dagajing artatin henrei ngimshem du jingkermen ngilap sya ban beng henrei shem la ino yangi ngila sya tengon henrei ngimshem jot lenter tak ngikit hakimet jungi ya kajing syayap jungu jisu Kenang baya kajing jong jisuru, onduk penpau hakimet jongi. Namar katbang idang la IT yangi barobor sya kajing yap nakabanta jong jisu. Kenang ba onduk penpau ya kajing jongu jisu hakadok pan yap jongi. Kumta kajing yap katrai hangi. Katba kajing pat hangi. Namar ba ngidon kajuk kamsim jong kajing kumbala don uta ubalato. Ngalangej pat kumta ngalakeren. Ngiru ngingej pat kumta ngikren. Namar ngitep pa uta uba lapin me pa dia utrai jisu. Un sapin me pa tinggiru ringkat padu jisu. Un sayalam yangi lembat pi hakamat jong u. Namar kadai barok nakapanta jong pi pakumta kumba ka jing ai kanang priang syaki pabun syuk kibriu kanduk penroy ya kajing aingu hakaburom jong ublay kaktin jong utrai Isungu iau blay. Samcis par punreu nomor raspa laipu kendai. Raspa laipu kendai. Giba beta giumma Kinyo ataka jingmen Men bau trai ula pelan Sion na jinglong ra Isyao ken isyao bakalong kum jing bosni Pendab ya kashintu jongi nakabaki Darmiang shintu jongi na jingri salekmen Iba beta ki Kinyo otaka jingmen Waki gentil Lengo iyong paramaki Agmi gigam pelabu trayu leyaki Shishatok mi gigam pelabu trayu leyaki Tekala de bangin risa bangin lekmen Iba beta ki Kinyo otaka jingmen Ken pai shangi atrayaki koi li na jinglong ra Ken long yaki kum ginurum akarisya Kita
Lema phi lajit nga king lajit phi bagla thunge phi banlai penme so shibun dau so ubaya isa. Hallelujah. 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 Utrai undon rain kad bat pim. Kajim puli na ka gospel ba kuit khat kum Matthews. Kaburong kami utray. Kakumi ki kun usebedi kalawan shawu lembat ki kun janga bada ka badem ngon hakama jangu kalakarpa de yei nawu kumda ulakarli yaka ayupi kuwa kala jubab yawu to hukum bagini ki kun janga arngot kinshong uwe hakamon bad uwe hakadiang jome hakahima jome Henry Jesu la jubab pimtip ayu pipan pilamo bandi ya kakuri bangade bandi kala ong ha u ngila kila ong ha u ngila ula ong haki pinsadi ya kakuri janga Henry ban shong hak shakamon janga ba shakadiang janga kam shong hanga banai Henry kade nagabinda jong kitu kibala mang lupa da upa janga habagi shipongot kila yusngo shapangane kila bitar ya kita ki arngo shipara kumda ujis ula kart yake sha u bat ula ong pitip baki nong sen shar jangi jendil kile don bor halo jangi but ki bakrab tri jangi kile trikli halo jangi kamde ban long kumta hapadeng jumpy Henry uno bakwa balong ubakrao hapadeng jumpy ude balong ushakri jumpy paduno ubakwa balong uklidu hapadeng jumpy ude balong umrao jumpy kumba ukunu brio shimlawan banendup shakri abu Henry ban shakri banai ya ka jingim jongu kum ka jingsius pa ya ki babon ka gospel John utrai Kazinga roy amigo Chris. ko himen ko para beir ka utrai Jesus Christ mendakasni kabalang karake yakasni burom jangu Jacob apostol u Jacob apostol kumbangitip ude ukun jangu sabadi shipara badu iya anis bakui bad baro arngut kilang nong tong toka badu Jesu la kot yeki baro hakaju kapor bad ngilaban tipru napadeng ki apostol laingut ki apostol ki jan badu Jesu ula penpau ya kaburam kam kerpang hakine laingut Petrus Jacob badu ia anis bakui kini kilong ki apostol kilayo ia kaburam jongu Jesu kam kerpang ban ya ki wei pat ki apostol hakaju kador ngila tipro u Jacob apostol ulongu baningkang tam hapadeng apostol ban kerlon ia martyr nagabinda kaburam Jesu bad u Jacob apostol ulalongru uba ishirhem ya Jesu bar habangi peit ya ka gospel mendakasni ngidang yo ya ka kemi jong kine arngut u Jacob badianis kawan kadon ka daw namar kidon jingyade badu o Jesu ka kemi jong mu Jacob kilayade bad ka Maria teisoti de na ka taka daw kalala ballong ka bashluru banwan chansha u Jesu ban pan ya ka ne ka kerdan kala pan ya ka kerdan na u Jesu nagabenda ki kun uway insyong hakamon uway insyong shakadia kabamot lese buon gibri habaki peit kila stang banyo bad kane ka kinde kane ka longkomi kala kwan buram banya ki way pat ki priyo
ban ngila ban Petru da ka wei pat ka dur ya kane ka jimpan jong kane ka kami ba ka kami kadang kerpad ya Jesu ba kini ki arngut ki kun kinum ino yapi lanoru bakin jan badme bakin don barabor ha ka jingdon jame shisin bakila kongu ya ka jingkot ka kamila se kadang kerpad ya Jesu pe sumar ya ki bakinum ino ya ka jinge kane kalong ka jingang nut jong buon ki longkomi buon ki longkupa naga da ki kun shisin ki kun ki karla long kristan ba ki kami ki pa ki angnut kinang jan badu Jesu kinang yo mad ya Jesu bakinom pet jingai na ka jingi du Jesu kane kalong ka jingang nut jong baharo ki longing longsem kane kalong ro ka long jingang nut jong buon ki kami ki pa haba ki kami ki pa kiyoi ki kon ke lastang ban dakai ne ke lastang ban jingai na ka jingduai bat ka mas ba kuin ki don ka jingang nut ka ba palat ka ba pen sosi yaki lese kane ka kamiru ka yasrim bat buon ki kami jong ka parte ki ba duai na ka binda ki kon ki ba karpad hakamat Jesu na ka binda ka jingba ka jingkarko ka jinglom babha jong ki kon te ka ba mod kane ka kami jong u Jacob bad ya anis ki yasrim bad badngi iwei pa iwei ki baduai man ka kerlip mat ko Jesu bu bad pinya jan ya ki kon jongi shame lese ngi wan un hakama tu Jesu bon sin ko Jesu ki kon jonga ki tamsneng ki kon jonga kim ju kongu shu iyangi ki kon jonga ki lastang ban le de kai ki kon jongi ki jaitu ki kon jongi ki le runar kani kalong lese ke jingkar part jongiru henry habaka kami jongu Jacob bad yanis kala wan shaw Jesu kam shimla ong kini ki kon ki long runar henry kala ong ai ba kini ki kon kin jan bad me kin yamad yame bakin sa bad me bakin numpa jingai shu na me bakinang roy haga jingaye bakin don barabor haka hima jome bakin long ki kon jang ka hima bakim deshu ki kun jong kane ka parte ka hima jong obamen ko himen ko para lemba kane ka jing dowai bat ka jing kar part jong kane ka kami Jesu la pen pau ya ka parte kae ka jing mot ban ya jan badu Jesu kae ka jing mot ban id ya Jesu kae ka jing mot ban long kristan Jesu ong ka jing mot ban long kristan ban im kum ki kristan ngide ban yai ningkong lemba ka jing shashitom ka jingate kamde ka jingkot ban pinsngo ba ya ka jingem jongi pinsngo ba ya uble ka jingate kamde ban yo burom na ga binda jongi bon apdeng jongi ngi kot ya lade kristan ne kristan catholic ba kane kadong ka burom lese kalong ka identity kane kalong ka jimmentoy henry Jesu ong palat ya ki ba wat shipor arpor ka jimmantoy pideban sawto ban ngeit how Jesus Christ ka ba mod ban yai ya ka lindi jongu ban yai lemba ka jingshitam ban long ki ba shirhem ha ka jinge ko himmen ko para bat pikina ba yid baro ki ba snap yanga pideban sawto ba ka jingid u Jesu ka ba mod ngide ban yai lemba ka jingshitam kalam ka jingshitam ngimla ban yidiaw Jesu ladangi yidiaw Jesu habangi perkhat ya ka jingedo Jesu min step haba pi one mas pide ban ino bon ki ke baro ba pinsung bhai yapi lese pide ban ino ningkong ya ka jingtia tia jompi but pide ban ino ya baro ka ta ka comfort bona pradang jongi ngilong ki ba what comfort ngilong ki ba what ya ka jingsngo bha met haba ngi sakut haga jingsngo ba met haba ngi sakut haga jingsngo ba do lese bun sin ngimla satya ban pinhun ya Jesu ngimla satya ban jan badu Jesu tangi ba khloi ban ino yaki ke baro ba pinsngo ba yangi ngin stang ban yakendo Jesu kaparte menda kamla satya ban yomad ya Jesu bandon badu Jesu wadlada kidon ka jingtrang hapo jonki buon ki banget kidon jingtrang hapo jonki ban yid ya Jesu ban jan badu Jesu henry kimla satya ban ino yaki eke ba pintengen yaki shipor arpor
Kimla satya ban ino ya ka rompong jangka porte. Kimla satya ban ino ika jinx ngobha jangka porte. Kimla satya ban ino ika jimpan shoy jangka neka porte. Namar ka neka daw bon ki bryu ki pindu lad banjan badu Jesu. Badu Jesu wong lada pikwa banjan pide ban di no ya ka kuri jangka jingshitam. Kalam ka kuri jangka jingshitam. Kalam ka kuri jangka jingjinjan. Kalam ka kuri jangka jimplay snam. Kalam ka kuri jangka jinglong mater ngimla satya ban id ya Jesu. Man paiwai mangi. Ngidon gi kuri jangka jingshitam. Ngidon ka kuri jangka jinglong mater Henry bu na pedang jangi ngim tre satya bandiya kane namar kane ka daw ki kun jangi ke kerlalang ki bajaitu. Ki inga sem jangi ki kerlalang ki bajaitu. Ki inga sem jangi ngi kerlalang ki nuksa basinyu ya kiwai namar ngim tre bandra ya ka kuri jangka jingshitam. Ngim tre ban pediang ya ka kuri jangka jingsha shitam. Ngim tre ban pediang ya ka kuri jangka jinglong mater. Hakan ega sngi buram jango Jacob apostol kabalang ka kot kawer yangi banlong ki bakloi bandi ya ka kuri jangga jinglong mater kenamba ka jinge jangi kan roy bad kabalang ka kot kawer yangi banlong ki ba shimti ya ka nuksa jong ka kami jango Jacob banlong ke ba dua ya side nagabinta ki kon jangi bakin jan badu Jesu bakin numpet jingai shunaw Jesu bad kane kalonga jingai mensiam kane ka sngi burom jango Jacob bakoy kadang ai yangi way paiweru ya ka mensiam kumno ngilaban penjanai bad penjan bad Jesu be it karko kardo yangi ba ha kane ka sngi burom jango Jacob apostol kanang ai shushu yang ia kemen siam banjan bat me ben it ya me ben shakri hok ya me da ka ba ino ya ki baro ba pensngobha ha ka parte pensngobha ya ka do jangi enya ro ya utrai Jesus Christ Amen. tongin playa ka jinge jangi ngange How lay upon the board baro, no talk of name that can do, but how Jesus Christ un marwejung, try jung, yaugapuna when sim bakui, yaugakana kamaria tisuti, yaugashalabin, popondius piratus, lasana arpana yahu, layap latep yahu, ulakiasha kibaya, hakapniga banai nabipan kibaya, ulakio shabani, shangshakamon play, pabadan board baro. Nang tao nuan pat ben bishari ki bayim bat ki bayap nang ngit homin sim bakui aga barang Catholic bakui aga jinga sulo ki rikui aga jimap ki pop aga jimbi pat ka do aga jingim bam chikut amen Lai spa nyukunda. ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kallang ka bapdiang hun hau blay upa badan bor barom O try pediang jinkinia kiti jompi dapat tayo tinggal orang kerjeng jemu Kecimitoi ini pada pekalang kuku jemu barak away. Tapen kui diangi ko try daga baptisma ba penim jonga jingsha shitom jongu kun jame
Kenamba hagas ngi buram jangu Jacob bakui ya uba mela mon ba unlong uba ningkong hapadeng gi apostol bandi ya ka kuri jangu Chris ngilla bantarwa hame ya ga jinkenya ka ba me pediang khon da u Chris utrai jangim Amen. utrai undon reng ka bat phim Rengka bapir. token tiu yala ki donod Nikitiu kisau trai. kongina ingu ya utrai oblay jangim Kasam hok bat kadei. dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadaiti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrat ko pa bakoit ko blay badan por bat bam jikut namar melong unongap lamborot bam jikut ubam ino yala ka kin khon lamborot henry lemba ki apostol bala kerku mesharai badiada ya ka barabor kramba ensenshar yaka dakitu ki ju ki nong yalam yake ba melatung balong ki nong sharai ki ban yalam yaka haka kerteng jongo kon jame bad namar kata rengkat bad ki angel bad ki arkingel ki kasem bad ki hima bad baru ki pait belin bad ki bo jongo beneng ngirwai yaka jingruai yaro yame bad ngi pen bana kalem sangem tongin trang nau jisu yaga jinga e halo changiru bangin yasrim badu bangin dup yo yaga bor ke jingi ban shashitam lang badu ban kuri naka bandi naka kuri kaba utarwa hangi ai ba men simba ku nam pensle menam pendemai menam pensautu yangi halor kanega jimaya janga bane dashisha melong bakoi kotrai katamay jong ka jingkoit barom namar ka tangi karpad yame to pen koi pen kantang yang kini ki jing tarwa jangi da ka bapha yo men sim jame kum ko umje halo jangi bakin kalalong yangi kamet bargas nam jangotrai jangi o jesu christ haka por baladino yahu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu badaka baingu yame ula kedia yahu badulai halage sendran u tu shim bat bam na kane pi barra ne mar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naga binda jampi Hagaju ke rekomenda lalaya bam ula shim ya ka kuri bada ka baingo biang yame ula ayaka halake sendran u tu shim bat dina kane pi barra ne mar kane kalong ka kuri jagas nam janga janga jutam bati mai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga binda jampi bad naga binda ki babon naga binda ka jimma ye ki pop to le ya kane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jangu Christ pen koi yangi pen koi de kemensiam had dim pen koi pen kya yaki bapang gi beshito yada yangi nau bame
kajing maya jeng kajinget Ajasin wangi bam yuneu Bagi dina kane kakuri Iben braga sing yap chung me putran Tahadu menwan namar kata ngi ke bapen mendaya kajingya bar kajimi pha jengu ngi tarwa hami ko trayo po janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem namar melanyu yangi ki babit bin ya hakama jamme bat ben shikriya me da ka bas ngeverit ngi kar padia me bangi ke bayo binda hakamet bagas namu kris ngilong ke bela pinyat le kawe da omen sim bakoi Takin mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasutala kaparte but penjana ya ka ha ka jingir rengat badu Francis uppa bakoi jangi uvil bad marve bishop jangi but baur kiling do but kirinium takin mau lemro ya ki himmen ke para shinrang but kinde kibala yoti ya da ka bakar mane ke jimmi pat badia baur kibala klat no ha ke jingi sune jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi barangi karpadia me barenkat bat kamaria teisoti bakoit ka kame jongo blai u Joseph bakodo korim janga ki apostol bakoit u Jacob bakoit u Francis disease bakoit but baru ki rikoit ki bela pin sabha me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dalem ha ge jingim bam jekut but bangin yo ro but pindon buram me da u kurn jamme u Jesus Christ Davu lembadu badhavu kalla hamayu blayu pa badan bor haka jingelang kawai jungamen sim bakoi barro kaburam bat ke jingero junom la junom Amen. tongin duwai kumbau Jesus lagi kai yangi ba lemba u Jacob apostol ngi duwai rengkat badu ngi duwai nagapinda ki jimpha baro ki jinkar ko baro banga bari bangi baro ngilang shisha ki kristan ki bajanai ki bakui ba yesrim ya jisu hakie ki baro kopa jangim Uba pameni kalong ko bakui kapateng jome. Kawan ki ma jome kalong ko mon jome hakandau kumba beni. Toy yang iminta ke jimbam jangi kabala kasni. Watama pingi kerengkang jangi. Kumbangi rungi ma ki kabelis new yangi. Wadwatelam yangi shaka jimben shoy. Ray top light ingi naga basinio. Top light yang ingi karpat kotrai naga jingsinio barra. Haga jings born jamme toy jings suk jing sign haga sngi jangi. Kramba naga jingerap ka jingis ne jamme. Ngilait bara bona ka pop bangin yo jingeda naga jing jinjar barra. Katbangi dangap kamelindi haga jingkarmen bakoi. But ka jing wan pa junganam penim jangi u Jesus Christ. Namar ka Jome kalong kaima. Jome kapor kapuram. Junam. Kotrai Jesus Christ meyu bela ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi henry ya ka jingai janga balang jamme bad ha ka jings bon jamme to ai haka ya ka jingsuk bad ka jingat le kawai katkum ga mon jamme mame uba em bad basensha junom la junom Amen. ka jingsuk kotrai kandon barabo renkat bat pim Ringkat bat dam da ka jingi do Christ tongin yai markelia Lang
hakami ukon lambro jung oble hakami bakit na ka pop jung ka parthe so ke to ke bala khwasha ka jinga wai jung ukon lambro Kukenraad nog masasyo, untuk pagkayin siya, and ratio of the material concealed matter sa kiyay.
pediang yang i vai vai kon mela ben kantang yang i lempa kan yang i Eucharis bakoi Jesu bai mi banai te kame yang ke jangang do jangi yang ke jing tolot jangi yang ke jing pang jangi yang ke jing shitang jangi mi banai te kame ko Jesu yang ke jing kwa jangi bania jan batne ya rab yang i ko Jesu bandi ya ka kuri ka ba metarwa hangi ka kuri jang jing sha shitang ka jing kuri jang jing shitang o Jesu bai ben kadang yang i ben koi ben kia yang i ka bang i dan ni ya ka ne ka kuri jang jing shitang aga me ka pa jangi kada me mon ka Jesu ben koi yang i ben koi ben kia yang i bai lord yang i bor yang i ka Jesu Bekradia upamen perlong yang ikon jaga di maju me haleluya haleluya To nginia duwai to yarap yangi kotrai ngi karpat da ka jinga silem janguja apostol Jacob bakuit uba hakas ngi buram jangu ngilayo pidiang yage jingai bakuit jame da ka jingkamen da ukres utrai jangim amen Utrai undon reng ka batpim ngo ya ka kli jambi karpadi ka jingkar ku lempa u apostol Jacob to ublei u bapelong ya pi benyang skem ha ka nongrim ki apostol un karku karha ya pi lemba ka jinga side badon buram jangu Jacob apostol amen but to ublei u belamon ba en pinrius pa ya pi da ka jingi kai ba ka nuksa jangi apostol en pelong ya pi hapo ke jingeda jangi ke saki hakamat ki brio barong amen to pin yo ya ga nom pateng janga ribam chikut lemba ga jinge side jangi to ki ba da ga jingi kai jangi pi yo ya ga jing scam janga jinge amen par ga jingar ko jango blai badon board baro uppa baru khon badu men sim ba ko ken hiar happy badan sa bat pi junom amen ya leisuk ban pen bana ya ka kobar bapha jango trai da ga jingim ka jampim Isongo yaulei arspa kandai po berkun mensim bukut baralong bamenkong cinta berbor junam amen. Enyero yotra Yesus Kristus junam amen.